Salibonani sesiphendukile njalo Westside Youth Network. This time siliphathele into ezimnandi zodwa. We were up to a very interesting project this year ekhangelelele ama campaigns as abantu Westside Youth Network, and thina esikhangeleleyo lonyaka ngethi Youth in Politics. Sithe sikhangela, we wanted to show ukuthi abantu abatsha labo bayatholakala entweni zepolitiki ngenxa zokuthi sijayele ukugxila entweni zokuba trendy lokuthanda nje ukudla, but this time sithi hayi sibuye lento lomfutho. Kanti angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uBrandon. Namuhla sizabe silitshela nje kabanzi ngecampaign yethu. So Brandon, over to you. Okay. So njoba uchile ukuthi thina silanda ukuzokhuluma ngepolitics. I-politics mina semfind out ngento ezi-different esitshene. Mina as an individual ngokwami. Ngendlela mina engiviewa ngakhona, or the way I see it, it's a way elama opportunities amaningi, because most of the things i-government yethu lokubona ukuthi they do i-budget for the whole year kube included ezinye izinto esimele zibenefitwe ngama-youths. So I think it's a way yokuthi sikwanisa ukuthola amanye ama-benefits angasisa phambili kumbe angasinceda in our day-to-day lives, because abaningi bakhala ngokuthi akula msebenzi, abaningi bakhala ngokuthi I cannot do my business because of this, because of that. But if you were into politics, ungadiscover ukuthi izinto zona lezi zikhona. Yabo, because like kwake kwaba le a network kumbe a meeting eyabakhona lapha, when ama-councillors abuya, they said many different opportunities ezabakhona, which I was also surprised ukuthi how kulezi zinto ezinje so esingazaziyo thina ngokwethu as ama-youths. So what do you think wena ngokwakho wena ubona ngani i-politics iyini wena as an individual? Alright, ngingakaphendula umbuzo lo ngemva kokuthi nje ngibone abantu abatsha bephomba ukugxila kikho, ungaphomba ukuthi politics abantu abaningi bahle bethula ngoba kuyingozi, kuyasabisa ukukhulunywa ngakho uyakwanisa ucina usuchaye. Kodwa ngendlela mina engibona ngakhona, ngeke ngisho ukuthi ngingakudefine, but ngibona ukuthi singaba lolwazi ngoba kangilalwazi olubanzi kangako. Njengoba uchile lapha ukuthi sabizwa ngesikhathi kuze kube le meeting lama council, sankhona sinanzelela ukuthi hayi ezinye izinto esithona sithi hayi ipolitika singazingeneli ziyasithinta lathi njengabantu abatsha. For example, kwakhulunywa ngomhlaba ukuthi siyenze maybe ama industrial like projects, ngangakwazi ngakho ndingazithona ngizitshela ukuthi ngokwabantu be junior council, ngokwabantu be junior parliament angihlangani ndakho. But ngokukhula lokuya kwesikhathi ngiyananzelela ukuthi ezinye izinto ziyahlangana lami, ziyangidinga njengomuntu omutsha ngoba ikusasa leli likimi, yimenza ba umuntu omdala kusasa. So nxa ngingelalwazi lokuthi indlela maybe yelizwe lethu kumbe yesithi engihlala kiyo kuhanjwa njani kumbe kule mthetho enjani, kangisoze ngafala ngaba lolwazi. So mina i-politics ngiviyo njengokuthi indlela yokuthi ube kwazi ukuthi ilizwe ligavenwa njani kumbe lapho hlala khona imithetho yakhona ithini kumbe ikuphathisa kanjani. Yeah, ngoba abanye abantu abaku-understand khonokho. Abantu they think ukuthi bengazothiwa politics, they think it's just maybe something of ukuhlala ehofisini pusha imali kumbe whatever they will be doing in those offices. Abantu aba-understand ukuthi i-politics it's all about ama-policies, it's all about ama-rules and regulations agavena thina abantu abaphilayo emhlabeni onalo. Ngezinye izinto thina ama-youths esingazaziyo, because kaningi kangikhona siyabhonga ukuzitshela ukuthi lokhu ngokwabantu abadala akulani lana, sukhuthwa ngezinto eziningi kakhulu, yabo. Because yabo ungakwazi ukuthi etown kule ndawo enje so ukuthi ngingakwanisa ukufika ngiyo-applyela i-commercial stand yami ngibhadale ngemali encane kangaka and start working. And because ngarealize ukuthiwa kulezi ndawo eziningi ezisetown ezokuthi azingama-commercial stands esimele siwasebenzise thina ukuthengisa and all that, to our own businesses, and esingakwanisa ukuzilisa to lease those ama-places on alone. So ungananzelela ukuthi kaningi kangikhona agcina ayethathwa ngabantu from Harare, Gweru or outside the landscape of Bulawayo, just because thina abakhona Bulawayo ama-youths angikhona asikwazi lutho, or indawo leyana igcina ithathwa ngomunye umuntu omdala vele just because bayigcina beyenzeni. Mina ngicina ngingabasoli because mathina singaba le stand esikwazi ukuthi lesingesama-youths sigcine sesihlala 5 years singasebenzanga. Kungcono sisinike kumuntu ozanjani ozasisebenzisa, kuyasincedisa i-economy yethu thina sesiya njani sesiya phambili. I think kunjalo nje ngiyo ama-views mina engingaba lawo ukuthi I think as youths
singaba more engaged in these things, singayenza something better. So lapha ngemva kwembono yethu in our campaign siqhuquzela abantu abatsha ukuthi beparticipate ekutholeni ulwazi ngoba kwazi ngezepolitiki, nothi ukuthi sihlalele ulwazi kumbe sihlalele nje information esiyizwayo ngamahongahongo, kodwa sizihambele thina izinga eli further ukuthi sizwisise. And on top of that sike safika nje komthakazi CBD sabuza amanye ama-youth ukuthi babona ukuthi i-politics kahle kahle yini, sazwa imbono yabo, nansi imbono yabo. Okay, how I define politics is everything around us. In Zimbabwe, politics is just leadership. I feel like people and other youth, they think politics really determines who they are. If I can wake up today and go to a place of work and earn money without needing to know who the president is, that means politics doesn't really much affect me on a personal level. It does affect other things, but politics shouldn't be something that affects your daily livelihood as a young person. All right. Politics is a process of making decisions for the community, society, often involving power dynamics, and also negotiate, compromise, and leading people in a community and a society. Do you believe young people have the power to influence political change in Zimbabwe? Why or why not? Yes, young people do have the power to influence political change because they are the majority in the population. So if they can vote against something or vote up to something, they do have the power to change politics. I think if we do something like, if we go on a rally, we'll get things like winning gadgets, winning gifts, or being recognized in a particular area. Like if we go to the townships in the locations, people like places like Culture Park, Lopengula, Nkulumani. Once you start working with the youth there and everyone recognizes them there, then there will be progress. Leadership would. Because voting is more like a system, or rather a force matter. And people get to choose someone to lead them. But they don't, it is not from the view what is this person who has known them for a time or what. But if you give them a leader, and test their leadership abilities, a leader is someone who aspires to take a place from where it was to somewhat greater. So I think if we start with leadership, great leadership, someone who has good leadership skills, they can take politics to a next level. All right. My message to political leaders out there is for them to teach us the right way, and to give us platform to express what we feel and what we want for us, for our future, because we are the future. So if we can be taught and shown the right way, we can, I believe as the youth, we can do and make a difference in our country. Ngemva kokuzwa imbono yabo, hayi sesidle ulwazi oluningi ukuthi hayi kulabanye abafuna ukufundiswa, kulabanye abakwaziyo into abazimela, just like ubhudulwana esambuzayo wakhuluma ukuthi yena kuye i-politics ubelieve ukuthi ngabe abantu abatsha banjani bayatshelwa kumbe bayahlangana betshela ukuthi yona igxile ngaphi. Hayi kanti ingakathathi nje isikhathi eside, ngifuna ukuthi nje we detour a little bit from the topic, sikhulume about another thing esike sayidiscussa ukuthi i-youth power, is it a myth or a reality? Wena ubona ukuthi kunjani ngombono wakho? Okay, as you said, according to abanye abantu esiba-interviewileyo, ngiyarealizile ukuthi i-youth power is a reality, and it's possible because as one of our interviews uchilo wathi ama-youths yiwo amaningi, yi-majority lapha emhlabeni. Like eZimbabwe singadiscover ukuthi ama-youths esimaningi kakhulu. So if we were to vote, singavota sodwa kuthiwe ama-youths are voting against abadala bethu, we are bound to win ngoba sibaningi.
ngaphandle kungaba lezinye ezisibetreyayo but nje akwazi ukuthi bakhona abantu abanjalo. But anyways thina silayo i-power to change everything we do, but I think into esi-affecta i-one i-fear. I think ama-youth amaningi ungananzelela ama-answers kade siwazwa from ama-views amanye ama-youth esike sawa-interview. Sinanzelela ukuthi abanye abantu baphonga ukuba le fear yezinto abazizwayo ezayenzakala kudala. Kanti thina simeze sishiye into lezana in the past. Try to move on, try to create something better sisiya phambili. We are the future because abantu abadala laba i-lifespan sabo incane. Vele sebesiya khona le uFather God. But thina njengoba sisaphila sisasekhona ithe simele silungise in future because thina singayekela labantu abethu labalandela ngemva kwethu kube kubashela and we don't want that. Yeah. I think enye into nje just to shed light on khonokho ukuthi lami ngivumelana lakho ukuthi it's a reality, right? One thing that we don't realize as ama youth is that these people, or maybe let me just say abantu abanjengabo TikTok landline or celebrities, they understand ukuthi ukuze behambe, I mean ukuze bephele phambili but depend akithi embonweni yethu. Who started the cancel culture? Ungananzelela abantu abatsha yibo abale power ukutshela celebrity ukuthi usuphelele umphaka kusayenza ungasayenzi lutho kumbe bekutshela ukuthi uyabhoha awuchazi, yabo. So nxa ukuthi silamandla ukuthi sitshele abantu kumbe sishifte i-narrative yezinto ezithile, lathi sakwantu sisihlangane njengabantu abatsha sitshelana ukuthi no guys yithi abadala abalandelayo angithi. So kumele sihlangane sisazisaneni ukuthi no nxa ufuna ukuhamba ngalindlela kumbe nxa ufuna izinto zenzakale lapho hlala khona kumele uqale la kumbe kumele uqale ekwenzeni into ethile. Ngizaphomba ukupha nje umzekeliso ngokuthi kale sisithanda sikhala sithi i-town yethu ingcolile but then uzathola omunye umuntu engaqeda ukudla amahelo sijikela phansi, yabo. And then expect ukuthi umuntu ubaba lwana ole 40 years we-city council ebezokudobhela iphepha yini futhi elihamba leyothi yabasebenza thina siyenzeni njengabantu abatsha. Singasitshela ukuthi no guys kathesi singabonana umuntu elahla iphepha njengalabo ogayi lababamba bethatha abantu ukuthi uzeningi abagqoka izicathulo ezifana. Ngcono sikuthatha ivideo sithi awuzengenye ungcolisa isithi phela because that's the better thing esingayenza njengama youth. But asikunanzeleli we use that power for like stupid things. I'm sorry you come after me but stupid things that don't even benefit us. And then nxa sokusi backfire siphenduke sithi hey alisisizi kumbe alisinanzeleli but kumele ngathi kahle kahle yabona khonokho liqiniso kakhulu because ungananzelela silama platforms lana njengabo TikTok or Instagram and all that instead yokuthi thina sibe busy ngabo uzenenye uyizenenye it's fun and all that we can divert it into leyana sifake into our political logos world say understand ama laws we have, the regulations, ama benefits which you can get. Try to make ama clips using that because ungananzelela ama youth thina as ama youth ngokwethu thina abatsha sifuna izinto ezisinika i-energy, into ezifun and all that, and asifuna into eziserious kakhulu. Not ukuthi we are not serious, we are serious, but ungayenza into yangikhona ibe too stiff sigcina sesibona ukuthi into le ngathi ngiyabantu abadala vele into le iyabhoa so kwayimeze ngikwenza. So yabona ku TikTok company I advise ungananzelela ukuthi sokulama comedian amangaka amaningi njana ama youth maningi kakhulu bonke obara and all that abantu are busy doing into le yana trying that thing of check dress code, drip check. Yeah, we could do something better using those ways ezasenzela ukuthi ideally abantu be understand the politics better. Because ngananzelela if ama youths understand the politics better, we are bound ukuya phambili as a country. And silokwenza into ezingcono sisiya phambili because thina abatsha we have the mind, we have the technology, we have all this. Sile rich because imagine uyathola umuntu ele about 100,000 followers, and that means ukuthi engasenda imessage yakhe ile probability yokubona ngabantu abayi 100,000 abayi 100,000 malana bale ukuthatha ivideo and they reshare it, it's seen with abanye aba more than that, so i-reach rate iba kanjani phambili. So I'm advising ukuthi thina as ama youth ngokwethu let's try to use ama platforms esilawo on the ground angasincedise ukuthi senze njani siya phambili. Sizama ukuzifaka kunjani ku-position engcono because singakele kuzinceda no one will. Akula umuntu ozabuye ezothi yesisi ngiyakunika umsebenzi abakwenzi khonokho ngivele ngeke.
ngeke bekwenze. kunjalo vele kunto wakhona. Yeah. So nje ngamazi nje okuvala besifuna ukugqugquzela abantu abatsha ukuthi sibazise ukuthi ku campaign yethu le esiyenza e-Youth in Politics asijonganga nje ukuxazulula kumbe ukuletha ingxabangxozi kumbe ingxabano kumbe ukudunga abantu cha kodwa sifuna ukuthi nje abantu abatsha sihlale sikwazi ukuthi kahle kahle nxa kuthiwa kulento enje eyenzakalayo elizweni kumbe lapho engihlala khona ivela kanjalo injani. So with our campaign we want to have a discussion, a panel discussion. Sidiscussa labanye bethu abake baba ngama junior councillors laba parliament sibazwe imbono yabo ukuthi bona kahle kahle beze bethole lezi zihlalo ngemva kokuthola lezi zihlalo bayenzani ukuze belethe utshintsho. Le discussion ijonge ukuthi sithole imbono yabo siza ukuthi nkwini abakwenzayo njalo nkwini okwabamisayo ukuthi bengalethi utshintsho. Siphinde sizaba le debate futhi ezakhuluma ngendaba zona lezi zokuthi why thina njengabantu abatsha singathandi ipolitics kumbe why kumele sibe yazi ipolitics. Ngakho lokho ngiyabonga kakhulu angazi ukuthi ungabe lamagama okuvala. Hayi mina nje ngiphonga ukuthi ngecampaign as previous said ukuthi sifuna kuba le campaign le ukuthi ibe a success. We want to bring this knowledge to our youth amaningi. So mbona ngathi let's push this thing guys. Le team yethu yonke as youth in politics baningi abantu who need this knowledge and baningi abantu abayesabayo to talk about this. So us as we are trying to be the pioneers SIT Youth Network, let's bring about this thing ifike ibe le reach and sibe open to everyone. Let's open the floor to everyone. It's not a political thing ukuthi sithi this political party or this political party. No, we are not doing that. We are just pushing out in knowledge day because if wananzelela sisebhizi sizama ukubala ama interviews, the moment you ask someone ukuthi ngicela ukuba le conversation la sifuna ukwenza recording about politics, they run away. Bayala abafuna ukuzwa. But ngabe wathuja ukuthi ngicela ukwenza i-drip check akayali, they instantly bayavuma kanjalo. So let's try to make this thing ukuthi ibe there ebantwini bengayesabi, they understand ukuthi what it means. So I think I call it upon every youth ukuthi go and research about the country, go and research about politics, go and learn something about the politics. And it's a challenge enginika to umuntu onke omutsha ukuthi engazinika imind ukuthi at least ngeviki le mfuke ngiunderstand ukuthi kanti kahle kahle imithetho yabo Bulawayo imi kanjani kuba ngcono. Ngoba lami ngazifaka ku position yokuthi lami I have to learn some things ekade ngingazazi ngepolitics. So I think it's a good thing. That's all I can say for now. Well, as a team ye Youth in Politics yikho konke silakho namhlanje. Siyabonga.